Hayi, siyazizwa indaba. Siyazizwa indaba zithi. Lalelani, uyabona kuma regional sub-regions la enikona. Kunabantu abaqhamuka sebeniphethe, kunabantu abaqhamuka sebenama position, kunabantu abaqhamuka sebondlovu kayiphikiswa. Kunabantu sebeqhamuka sebezokutshela ukuthi leadership wayibuza ama questions. Kunezathu lalela ngutshela izathu zakhona. Lo muntu wena umkhethanga. Ukhethelwe, umbona ekudlova nje ingoba umbuso wakhe awukho ngaphansi kwesandla sakho. Umbona sekudlova nje. Awukho ngaphansi kwesandla sakho. Uqhamuke usukhethelwe kwathiwa wena uconvener wakho kuzoba ubani ucoordinator kuzoba ubani. Baba bodwa bayazana badlala lomshungu wabo umdlalo wale kwagogo bazodlala la ku MK. Wena ukhethelwe uyatshela ukuthi ubani ozokuphatha. Ungabona sengathi aniphathekile nje kahle niphethe umuntu vese ongenama qualities leadership ovese wathatha washutheka phambi kweni kwathiwa baphathe naba baphathe wena ngoba siyazana qabane kudala sidonsa ndawoni naba baphathe ababhekile ukuthi ama qualities leadership unawo noma kanawo benza noma yini lezo ofika emakhanda abo. Umuntu uyabuza ukuthi leadership ungayibuza ibuzo leadership yingoba kunemibuzo ozoyibuzwa nozothatha impendo zakhona ayisekho ayisatholakali. Abaphikiswa futhi la bantu lalelani nini nithi nina niphethe ngoba vese lani khona nayibeka nibekwanga yithi yikho nisixhaphaza nje. Sinjoba singabantu sila ku ground imqondo lapha phansi kwegqoko kunengqondo iyasebenza. Akutho ngoba usuphethe sewuhlani futhi dlula sonke wena ubekiwe la khona ubekwanga yithi kubekwe yithi ngabe uyahlonipha ngoba uyazi ukuthi umbuso wakho ngaphansi kwesandla sethu. Ubekile la ube khona yilabo abakubekile. Abakutshela ukuthi amakhandidate awasebenzi. Amakhandidate asebenza nje abasebenza kakhulu kunawe njengomuntu osuke kade ephethe ngosikhathi. Hloniphana abantu, hloniphana ama members eMK senwaphethe ngosikhathi. Senitholile ithuba lokuthi baphatheni. Ngoba hayi ukuthi ibona abathi ngicela nisiphathe baphatheni kulungile usulitholile lelo thuba. Uyazi intombi mawuyoyeshela uya ubhova uyisilwane ubona na ukuthi le ntombi engiyoyeshela la mina naso into ezimbili ehlukene ayingifuni isidalo. Uthando luya developer yithi mawusufikile phela entombini nawe ube umuntu omuhle wenze sure ukuthi kuyahleka kuyancola kuyahleka kuba mnandi. Intombi uthando luya developer uzongitshela nje. Intombi izigcine ikuthande igcine sibona hayibo usibani manje lobe ngimbona mina ngathi bengesikhona lokho ngikubona usulukhandile uthanda intombini sebekukhethile kwathiwa uzosiphatha wena ukhethwanga yithi siphathe kahle phela sihloniphe liyenza lolu uthando ludevelop sigcine sesibona ukuthi lo muntu ngathi besimbona ngathi bengingesuye. Manje nina niyadlova nidlovisa ukuthi anibekwanga yithi umbuso wethu akho ngaphansi kwethu ngaphansi kwesandla sethu umbuso wenu kulabo abantu abaqhamuka sebenikhethile bazothi siphatheni. Yikho nidlova nje. Inkosi ngabantu ngoba inkosi isukade ibekwa abantu ibahlonipha abantu esukade baphethe ngaso isikhathi ngoba iyazi ukuthi umbuso wayo ngaphansi kwesandla salabo bantu. Yikho ibahloniphe nje inkosi. Ayidlovi nani yadlova namqondweni wakwagogo ukuthi thina masifika khona sifike sikhahlela icapha sidlova singene bazosibona sesingaphakathi wansangaphakathi bazozwa ngathi akekho umuntu ozositshela. Inkinga la ifika ibekhona. Lento nje ifundeni lokuthi umuntu usulitholile ithuba lokuthi mphathe wakhandwa lolo mbimbo wamphatha ke. Mphathe phela ngendlela rathi ngenza umuntu agcine sekuthanda. Nina nilandela ama position problem kakhulu. Niphusha le agenda yenu yama position. Yele niphazamisa kakhulu. You are hungry for power. Abayimbe besibuza besithuka besitshela ukuthi nina nigijimisa ama position. Akuna position la ku TikTok. La ku TikTok ayikho position wakho kune position la ku TikTok. Ku TikTok ayikho position to specific le kuthiwe yakho nami nginawo kune position la ku TikTok. Yibule nisuke niwasho ukuthi swajahile. Nina nisokolisa abantu kuma sub regions. Nisokolisa abantu nizana lo mshungu wenu wakwa ANC ukuthi thina sizodlova thina sophatha leadership uthi ungayibuza. Kuright kufanele ukuthi ngingakubuzi ngoba vese ngibekwanga kuwe kodwa umuntu osuke kade bekwe yini uthi angakubuzi ngoba ngibekwanga uwe ubekwa abangani bakho njengoba uthi angakubuzi kodwa kubuza ukuvotelwe yini ngakuthatha ngakubeka kunalo ilungelo lokuthi ngikubuze ngoba ngisuke ngingasatholi kahle kulento engivotele yona ukuthi ngiphathele yona usayiphethe ngezandla eziright na nginalo ilungelo lokuthi ngikubuze ukuthi lento engathi ngenzele yona njengomphathi wami usayenza ngendlela eright la wenze kanjani. Le ndaba ukuthi leadership ayibuzwa yingoba nina ne-agenda yena niphusha nodwa eceleni. Ayikho lonto akuna leadership ekuthiwa ibuzwa la. Kanti uphethe uphethe amatshe noma uphethe imbongolo ngoba uphethe thina.
iye kanje lonto leyo umsangano ngizosimoshela MK yethu inhle bomama kuma sub-regions yilwane i-Women's League le ithuba leni lokuthi nani niphathe msana ukujabulela ukugqoka ublue ugreen no black isikhathi senu sokuthi njengamanje niphathe nihlanganisha kuthiwa khona obaba kulo sub-region nihlangane ngoba nikhalela ukuthi kuma MPs omama bavela kancane niyavela kuma sub-regions kuma sub-regions isikhathi sokuthi nilwele qalani lapho niphathe kuqala ngizothi mase niphethe lapho ila nizokwazi ukudlula ndlulele kwesinye isigaba laba qhamuka sebeniphethe laba bayekeni kanje kuyohamba kuhambe nakubo igcina iphele lento yabo ngoba phela bagijimisa ama position akekho nganza ukuthi umuntu ongafuni ukuphathwa sonke siyakufuna ukuphathwa ngeke siphathe phela sonke nganza kwethu ukuba nami ngizothi ngiphethe nami ngibe ngiphethwe nami ngiphethe kodwa ngibe ngiphethe angisisona isipunu ozothi usiphethe naso sibe siphethe ukudla asinayo inkinga yokuphathwa inkinga yethu ukuphathwa umuntu onenhloso zakhe ukuphathwa umuntu ozophatha for personal gain akekho umuntu ongeke nganza ukuthi angakujabulela ukuphathwa umuntu ozoseva idingo zamamember ozoseva idingo zomphakathi ozoseva abantu abasuke kade bevotile for organization ngaleso sikhathi akekho umuntu ongakuthandi lokho kukhulu ukuthi usiphethe ngoba uzosiza thina manje inkinga nina nizophatha ngenhloso zenu zokuthi igcine niphumelele nina abanye basuke ngalo ku-ANC beza kula ku-MK ngoba bebona ngathi ngeke kusadleka ANC owakudlekanga kahle so bagijimisa manje ukuthi mangayithola mina ngiphethe ukuze zonke insiza kusebenza isikhathi esingizihambisane nemali ngisho kuthiwa kusiyona into edliwayo owakusiyona imali lona uqobolwayo into engathi imisidayisekile kuphuma imali ngoba zonke izinto ezofikela kuye as long as ekuposition yena kukhona azokudla hloniphana abantu mawuphethe abantu lalela izimvo zabantu ngizuqhamuni usuzosho njalo wena abantu mawuzokuthi thuka uyathukisa umuzwa ukuthi fuck off wena kulalelwa wena into mangabe ngashongo kuwe ayikho right ingobona usiphethe sebekutshela ukuthi uhlakaniphile kunathi nje ukusiphethe ayikho lonto lohloniphana abantu uzobathuka abantu vese ngoba umbuso wakho awubukho ngaphansi kwalawo bantu yona mangaqala phansi manje kuthiwa kubuyele phansi kuma sub-regions kuyovotwa kabusha la abantu asebekhama sebeneyikhudla lo coordinator no conveners kuthiwa kubuyele phansi kuyovotwa kabusha ungabona amahlazo so awazi ukuthi umbuso wakho uzokujikela nini awukwazi lokho laba bantu abangaphansi kwesandla sombuso wakho baphathe kahle ukuthi ngelanga uyothi umuso uqhuzukile bekwazi ukuthi bekuphephisele bekwazi ukuthi bekuphephethe lo ubhonso yobuqhuzukile ubuyele esimeni bekwazi ukuthi bekuvikele ngelanga ukuthi cha usibanibane ngeke impela siyala ngaye la ukhona wena uphethe njengakukhona njengamanje la uthi uphethe khona ama members eMK wabantu osukubaphethe kulo sub-region leyo bengakuvikela bengakulwela kuthiwa mbuyiseleni cha kwenzeka iphutha imibuzo kumele uyibuze yona leyo maninikeza abantu abaposition lama portfolio eniwakhandayo nganza ukuthi ubheka phela umuntu uthi ama skills unawo muthi uvese umuntu umbuke emehlweni bese umnikeza iposition umenze ithuluzi lakho ozolisebenzisa kusasa ukulwa izimpi zakho ukuze mabe sekuthiwa suka lapha wena agijime yena azokulwela bheka ukuthi lo muntu usondelene naleyo nto leyo ngeke uzosukela nje isalukazi esidala umama omdala uzothi wena akahambe ezongena kwinto yama sports and arts and culture uhlanganisana naleyo nto leyo yama sports kunentsha uhlanganisana naleyo nto leyo bheka ngeke uthathe nganza ukuthi umuntu into ezomdinga ukuthi afunde isingisi abhale isingisi noma engasasikhulumayo akwazi ukusifunda akwazi ukusibhala kodwa ngithatha umnikeza leyo position manikhanda ama portfolios kuma sub-regions nowakhanda nini ubani niyebuyile neza kuma members eMK nazothi madoda asikhulumisa nini masikhetha la sikhetha iposition so sibanibane singamfaka nosibanibane unjani makule position siphakamise izandla sisho ukuthi cha lona right la kulungile wena sakukhetha ngapha sinikeze ithuba sokuthi sikhethe laba abanye abaseduze kwethu wena sikukhetha ngiqhamisa ukhethiwe one day liyobhidlika ubumba niyothi ngasho ubumba liyobhidlika one day iyokuna imvula yobhidlika ubumba kusho mina macekeceke